Chingia na indo mwancho murigereri ekerogendrete kubwatia mirobiri yonse yegetaseni kya Ndizi TV na bwo bwansu bwo Gusii cyaragire Chinsa Isato ekerondete kukwariga ninkumanye aina kwariganira senchira ere yobwikiranu ekerongo kwenyeruwe na bokondera gotonyora sensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital asesemo ya YouTube ni gora tonyora wetra Ndizi TV News aso mutandao Twitter na boko twitwetera @Ndizi TV News boigo ase website yeto ni gora tonyora wetra www.ndizitv.or.ke rio togendre gusangana ya mankere tariane Everline Osero urito kubatirana nere kwena kya wikira sensemo imenyerero nigakoro kwa Auta kabana intwiko mwerio. Waziri bobo chenu ase county ya Kisii le abwari ni gaburi ya bantu kwene kya bunankweri kya bare no morobero ONHF mnenchira ya moyo konyoro bokoreri bobo wenya ase nchira yobororo yani aya kwa nachinga kikira naso musangirikano bwa masabo ase parishi ya gose ase parishi ya magena ichuni awasboigo abori abaibori kwene kya bunati bari ko basara bana baba banyaruka anene chinga kechiga barenga sumutumuko bwerusa muri kyo Fatamisi norbote orwa senchira yobwikiranu Iliyokwene kiabuna ekerengo kyoba chenu ime county ya Kisii kenyere kobage koimo kiwa igoro bono nigo abamenyebe county yo baboliwe banyara koba kwelikia amoneke ganja kya NHF iliyokwene kia buna enibo enke kenyere kobage gotumeka anene chinga kichiria bakonyara koba bakuliyo bobwene kurwa chinyagitali au ayangole no mwaziri boba chenu ime county ya Kisii le abwari NHF nero tigatwensi tosoe nekara twasoire no nekara twarwarire tokaenda nyagitari ntuliko chigotwara obokongunga ntuliko nyara korubesa eskimu eri nabego twakanire kara twarwarire chibesa ichigana ndi na chitogotumia twanyara kogore bitamba twagore bitanda twagora kende gionse kerigeta keire lakini ekara tutari konyara ko soa ese skimu ande riri kwarwarire mu basokana tuliko nyara kobwate bese eyu ko ikanyagitari riri kwabwanigo nandi gwataga koganyanga kango nabo gwaso kigwa bosa Omwaziri le abwari niga yakwana litoko lya lero magayo gwikirana emise nchenu ase parish ya magena ichuni ase bago sangiriwa kwa bene kwa lengo likwene buna magendera nyale kobaga kolekana ase diocese ya Kisii igoro yabana gosieka chisukuru nabo yokurananga omwaziri le abwari nigo boigo akurera abaiboli abarachiko bakwerega tambokero nagosara abana nyaruka ase binyoro ao asatebire nigira chiko bagikwirera anali chikulia serikali koimokiwa bateba tole nga amangana yoko sara abana chinyaruka nigento getanjiri kyagera faida teyo igakora ntobokongo bonge andekera abana bali bagochikonyora nganko bina bale kwanyora nga basumbo kire kyagera babwenire bagotwara chiskas bamanya konyora gento tokoroka ngo obstructed labor omwana olitali konyara gotirimbo kabuya ande lindo omwana kweranda gosomongino kugosa bonse banyara kwa bakure anyatali bo banyora obokongo bonde complications ebinto biritokoroka nga fistulas kwanyora nga omongina igakonyora nga echabu ngwetere na amache ngwetale atanje tiatamaiti obuno bwo bokongo gokoba ikyagera maoga yo mwana olitarakina tara nyara koigoka buya kwanyora nga gutigara igoraria kwanyora ngo mwana oyonyorira obokongo abamenyi abo boigo be constituency yabamochoge burabu nigo bari na serikali ye county ngambye mono anene mo governor Simbarati kubatakana ko mochara kwae omosibati le abwari koba omwaziri ase county ya Kisii ababurabu ntore no mogo komo nene kiara to chorero mongina koba ase officiality asogo to konya mune minister nyasaye tigago seni omongina nyasaye tigago seni your excellency omoishimiwa Arati tomenye muno Gusii ntuguna bangina ntore no mogo komo nene asogo chorero mongina le abwari aseliti nganya ale gotokonya ekinyore kiyeito kierie yega yabochi omo ko intore no ekiagera na intu twanyoro mungiro minto achoru tukaba no mogoko manene yatumusabire nyasamu gwati cia mubunga inexen oigo obatanire bwa serikali ya county ya Kisii anana se wizara yo bachenu niwe yachakire ntunda ya kabere elioko bwatoka amaliogo aranyara ko bagwikira kinyagitali ao kwene kebuna ekerengo kebo bwenia ase nyagitali echo wanyare koba boko bobuya
buna tobwateranete nere iga amarioga ansire gocha naende nobo maene ene ntunda ya kabere ntwanya ruete litiko liarenge lia Aramisi ese ntunda ya kabere bona amarioga nagenderete koba received gose kopokewa ase chinyagitari awao kera sub county negendete konyora amarioga ayo aba MCA baito no bare bagwakikisha ng'e amarioga yari kirase delivery na araya ripoteri gitaseni kia Ndizi TV kurwa eward ya bochi burabu yereme constituency wa mochoge burabu ime county ya Kisii eliterana Josephat Hamisi Mbia mano murikeito Josephat Hamisi ase oroboti orurikiranu abantu nigo bagendrete gosegetwa wesokia sobonge iri kwenyorera echanjo y'uburoire bwa COVID-19 arine chinga kechiga gosechierusa ekerebono ewizara y'obochenu kubwatirana n'ebyombe ao gati abe kyombe kya Amref bigendrete kwenekia buna abantu banyorire echanjo ya COVID-19 ayangorengana no mu director b'obochenu ase county ya Kisii Dr. Geoffrey Otomu oyoboigo otebire buna abantu batigo bwobege kugera echanje yo etebwati bochande ndonsi ase mibere y'abantu asane naburi abantu bagendere kwenekia ngo bwati baramachikari abekire yo wetanga kurwase oburoiro bwo oburwaire bwa COVID imbororo robado abantu gonya ko nyara bole no nyanya sao konyire mbori koba very serious, but if somebody has comorbidity chigabuna diabetes, cancer, pressure naboko nyaranga bwa mo buire nande obuguma bwa sirire igo kubwaterana naba shikadao baito Amref ntogenderete komobilize abantu asoko nyora chichanjo chiri cha COVID igo nda kwirari bageja so encourage abantu baito inga soka asinamba unabone ruseye iga soka kabisa inchumo betu kisindani chiri chi booster ase bali banyorire chiri cyabo ibere cya kawaida batiese bali batara betu egogera unatogonya kobori abane bali babwato bwoba nichiga nechingiya mbuyachire necho gotokonya omubero twale chinguru no nyoro buruiro bwa COVID kwanyora mbuliko bwa mubere na mbuliko nyara kwambukira abandi baminto inta kwiraniria abantu baito ngambi yamona soko bwaterana tuwa bwateranire etuwa bwate target yogo vaccinate abantu 700,000 asabona igatuikira abantu 300,000 igo kwiraniria baliba tuwa bwaterane bagatuikire ngambi yamono ase abantu bali 400 abantu abanene abana myaka 18 gochigoro batara betu please tumie ruseya igatubwate ntambe koranga abantu bakire nyaktari cheito bairwe booster yo erinde totanga urwero. Hesemo yaba MCA korwase county ya Kisii nigo bamuganiriro mugavana wa county ya Kisii Paul Simbarati wonchoreria chimbwa chiaye choburayi okwana chinga kwekera naso musangerikana bwa masabo ase ekerisia kyanyamagwa bakora wano mu MCA we wodi yabasbo itangare domaso bare nigo batebire buna ratina bwentego chamo kubwatira nabarayi bonse korwase county ya Kisii eriyo gokorera abananchi amagendero buna ebwenerete gukwanira rero iga ne mangana yagagendereta ase county yaito ese giere between omo senator no mugavana yontete gosaba barayi baito iga inga intwe twachore tutokorera abantu baitegasi nande nte bigavana yaito nga ondete yo kumurwania egente kenna barayi abande bago complain about is I think is engagement na abafanyikazi be county and on that line sabu mugavana yaito anyare engage abarayi abande bonsi amanye issue ke bakorese because te konyare kananga abarayi abonsi pianga kianda mbatware issue naye as a single person na intubuna assembly tote yo mugabana itonga ntunto liko murwani segende yonsi egente kene toko musaba anyare go engage abarayi abande tokorera abantu baitegasi eri twachore tukokora intubuna assembly toko saba tere supplementary budget because kesa twachore tukendonge twakore because ntoko magende randoms without the supplementary budget. So by the moment to we get supplementary budget ne ratanyare twalao tonyare kwana na banafunzi bari bakore school January kibasari kipara chito nchirgo eteka ebina bibintu biri pressing boniga ebiga binde kisege chigende those are mere side shows na ande tebega there is no clan ebwate segi na mugabano ito egente kenne pia bantu bakobori is I think is the approach umugabana tekiri a confrontational almost to everybody na ande kina kia bantu bange bakobori
Umurai wense Dr. William Samoei Ruto nigagendrete kugikeria obomo bwa Azimio la Umoja One Kenya ase ogotwara emiroberio yo guturubania magendero ya serikali aniga yakwana chingaki arabara ibande abarabwatani bomo bwa Kenya kwanza ase omusangirikano bwa masabo ase county ya Embu chingaki echo Ruto boigo nigate na nigarach kubwatira nabara ibons korwa ase county eyo kwene kiabuna Embu yasukire mutwe. Tuko na mpango maalum na tutafanya kazi na wabunge wenu na magavana wenu, maseneta na wale wengine wote. Na mimi nataka niwaulize wabunge wetu wa county washikilie county ya Embu na wapange mambo ya county ya Embu vizuri ili Embu ipige hatua ya kwenda mbele. Ile mpango tuko nayo ya kubadilisha uchumi wa taifa letu la Kenya, ya kusaidia wakulima wetu watusaidie kuzalisha chakula, mpango yetu ya housing na agroprocessing na kutafuta soko ya mazao yetu ili tuwe na ajira na tuwe na biashara, agenda yetu ya affordable credit, kila mtu awe na uwezo wa kukopa pesa kwa riba ya chini. Hiyo mpango tutaiendeleza. Kuwe na maandamano, kusiwe na maandamano, kwa sababu hawa watu tunawajua kwamba hawataki uchumi wa Kenya iendelee, kwa sababu wamezoea kuweka watu kwenye umaskini ndio waweze kuwatawala, ndio waweze kufanya yale mambo yanafanya. Lakini mimi nataka niwaambie Wakenya wote tuungane, tujiokoe kutoka hawa wabeberu wa kisasa. Kenya is not going to be the same. You will not blackmail this nation. You will not threaten the people of Kenya. We are determined to move the country forward. Asensemo yaye omukonyi bomurai wense Rigathi Gachagua nigo akwanira umuchango bamenyi be county ya Meru ase serikali askeria mono akana ogukwanania egati ya Raila Odinga na boigo Dr. William Samoei Ruto na goteba buna ukonigo korachi goturubania omorembe na boigo amagendro imeyese ya Kenya askeria teba buna chinga ki Raila Odinga babeta bagukwanania no rinko murayo gatatu wense urumwiga Kenyatta nigo abakenya abange babete bagwetera chando emenge kubatikana no kuirana magega kwa magendro na boigo kuirana inse wa uchumi. Rais wetu, tunakuomba tukiwa hapa kwa mlima, president wetu, sisi tumechangia kiasi kikubwa kwa serikali yako. Hiyo mzee hatutaki kwa serikali yetu. Na huyo mtu wacha afanye maandamano asubuhi, saa 7 jioni hakuna handshake. And the reason is one. The handshake was a bad experiment. It is the worst thing that has ever happened in the history of Kenya for 60 years. All the economic mess we are having today is as a result of that handshake. Yeye afanye kazi yake ya upinzani. Aende aulize maswali, apige kelele, afanye maandamano, akae huko atukosoe akiwa mbali. Sisi tuko na watu ya kutosha ya serikali ya William Ruto. Si hapa Embu muko na watu? Kama rais anataka watu ya kumsaidia, tuko na watu hapa Embu. There will be no handshake. The only handshake William Ruto is interested in is a handshake with the hustlers to give them the hustler fund. Ile handshake Dr. William Ruto ako haja naye ni handshake ya hawa viongozi wa kanisa. We want meaningful handshake for this country. Chinga kiecho nigo omubunke okikuyu Kimani Chungwa akwanirego yaba commissioner bane kiombe kyobochori nechimbebe IBC askeria bagania ko ruabisi na kubabori ati baba isa kungainwa erinde bache gochandeka ase amatukari bosyo ichungwa nigababoria wetigia emiremo asobwororo bunenchiremo yogo konye nibo yaba Kenya na boigo gokonya chingaki. I must commend Commissioner Nyang'aya, who yesterday resigned, because he knows what they did is treasonable and was treasonable, and they wanted to ban our country. And I want to use this opportunity to plead and ask the other commissioners, do not be misled by those who misled you earlier, that they had power,
they had systems, they had the deep state to fix elections and make you overturn the will of the people. We know some of them are still misleading you today, that they can stage demonstrations, they can hold rallies that will stop you from being hounded out of office using constitutional means. I want to plead with you, spare Kenyans the time, spare us the money, spare us the effort. Please resign like Commissioner Nyang'aya did. Wale watatu. Unenchira ya moyo gukora oboenkina baigo butumeki wa mariogo atancheirie ase county ya Tana River nigo omospidi bwensemo ya madogo oyo manyikaine na Joseph Katuku abaga kubwatirana n'abanyanyimbo nabaigo abagambi n'abanyakenyoro eriokora omusako mutindi ase ensemeyo korengana na Katuku nigo baba goitera amaruye chilita chiribuchi mibere ase no gose chiribibere ase no nyana bwarwe kurege tindi natana nigo bawo chikugendera no musako oyo no Surachi konyorekana nigo araimukirwe gitambukiro. Tuliweza kwenda katika vituo kama 5 ambao hii pombe huwa inatengenezewa na tukaweza kupata kama lita 2,000 ambao tumeweza kumwaga wakati wa sasa hivi, na tumeona ya kwamba hiyo si hiyo peke yake ambao ilikuwa, kuna nyingine ambao labda imekuwa ikifichwa mahali mbalimbali. Lakini tunashukuru kwa sababu wazee wa mitaa pamoja na chief wameweza kutusaidia sisi kama ofisa wa usalama ili tuweze kukamata ama tuweze kuikabidi hiyo pombe. Kitu ambayo hii pombe ambao tumeimwaga huwa inakuwa na changamoto katika hali ya maisha ya wakaaji wa area ya especially Mandogo na Mororo. Kwa sababu asubuhi watu wanapoenda kazini, especially watu wa vibarua ya mjengo, lazima wapitie hizo area ya kutengenezea hii pombe. Ebile ya bege tuebosio webunke no mochumbo kuria East Marua Kitayana igoro yo komentwa wechi county korwe meronko na isana na ibere wike merongo 5 na ibere nigo ya irwe koboko no mugavana bwe county ya Kitui Julius Malombe oyo tebire na nigera chikoba eyengencho mono na nigera chiego sira koreta amagendero na bono nigo Malombe aganiria bara ikorwa sensemo ya Bukamba komo koboko goseko koboko enganeyo ani gaya kwa na chinga kichomo yegabwo koinyora bale basireti obuyima bwabo ase orocherwa enziwi meye county ya Kitui. So whenever you get an opportunity to meet him, please remind him that River Enziu Bridge is still not complete. Because President Uhuru had committed himself that he will help us. Now it is not President Uhuru, it is President Ruto. So we hope that Ruto is a fearing man of God. I'm sure if you meet him and remind him, he will remember the choir that perished on that bridge. Tukiwa na extra county katika hii region tunaita wakati mwingine Lower Eastern ama South Eastern Kenya, kwa sababu wakati tulitengeneza economic block tulisema iitwe South Eastern Kenya Economic Block. Tukiwa pande hii, tukiwa na 4 counties, we are better off. Whichever way you look at it, whatever mathematics you do. Na ukiwa unatoka Mwingi utafaidika. Ukiwa unatoka Makueni utafaidika sana. Ukiwa unatoka Kitui utafaidika. Aba MCA batano korwase county ya Kitui nigo baganido Burundi bwekerengo keigoro kobekwase orobebe gosaso mubago Kitui na Tharakanithi okwana chinga kiecho nigo batere n'abantu abangi babere bagusiria amagimabo kubatikana no kuburwa ko Burundi asensemeyo egento baganiria serikali ye county kubwatirana ne serikali nene kubeka oburendi boisaine nabo igo kwene kyabuna amagima y'abantu nigare asaororo. Had enough of these people. The first incident of this killing came in 1964. That is when I was born. Now I have worked. I am almost retiring. I am now a leader and our people are still being killed.
Na mimi nilikuwa na uchungu mkubwa sana nikiona mpaka hii leo serikali inaruhusu majangili kutoka maeneo ya mbali wanakuja wanaua watu hapa kwetu. Nao majangili wanatoka kilomita zaidi ya 100 kutoka maeneo ya Bangale. Nyinyi wananchi mtaruhusu namna hiyo? Juzi Mheshimiwa Kindiki ambaye ni waziri wa interior alifika pande hii akasema yale maneno. Na kufikia dakika hii bado tunasikia kuna ngamia na kuna watu wamejificha huko. Hata wale wahalifu wamejificha huko. Tunataka kujua who is protecting these killers. And we assure them that nothing like that is going to happen because the government is taking charge. The Mugi North Game Reserve and Kola National Park. Egati yabarai kurwa segesaku kyaba Masai nigo bagendrete kugikeria emirobero y'umuraibe kyama kya ODM Raila Amolo Odinga yogokera okurobekana ase chinsemo ero kugikeria okurusuwa bisi kwa commissioner banebe kyombe ky'abachori ne chimbebe IEBC bakora wano mugavana we county ya Narok Patrick Ole Ntutu nigo bamuganiriye Raila kogenda ngasa atebirumna ebikole bunebyo nigo biraire ni magega magendro imense ya Kenya nabo igokoreta emechande mingi. Tafadhali, just retire kama an elder. We love you, but ile mambo sasa unataka kuteletea sisi hatuwezi kubali. Kwa sababu unataka kuturudisha nyuma na tayari tumeenda mbele. Tuko na president wetu, tuko na cabinet secretary, tuko na governors wote, tuko na MCAs, tuko na waheshimiwa. Sasa hii mambo yako ya maandamano, hii naye imekuwa too much. Mambo ya furugu, walemavu, sisi kuna wenye hawezi ona pahali wakora wanatoka, kuna wenye hawezi kimbia, kuna wenye hawana uwezo wa kusikia, kwa hivyo watasikia marisasi, kwa hivyo tafadhalini hawatasikia tear gas. Tukue na amani. Tunaomba kwa unyenyekevu, Mheshimiwa Raila Odinga, tunakuheshimu, lakini hatutaki vurugu na maandamano katika nchi yetu ya Kenya. Makega y'umugavana we county ya Nairobi Johnson Sakaja kurogo chika buna chinyomba cyo kwego kyachirikirange nase abantu bamenyete gosiye kwa chinga kyabutko bono nigo abanya abobisa kurwase county ya Nairobi abakorete ugusaga na asensemo ya Embakasi ensemo ya Umoja na Boigo Donholm asibabete bakubeka abantu abange byara gose kubwatikana nukubuna kweri chikerio. We would say a number of people have adhered to the directive, but we have quite a number of other people who are still operating against that directive. There was a concern of the noise making around, and being that we're also concerned about our neighbors, we've tried to do the soundproofing, and as you can see around, we have done at least 80% of the soundproofing. Mwancho muriere ya igano ngukurira Amayia Chinsa Isato asenchera ere yobuikerano ekarongo wakirangambia muna sogo chora kubana inchi goikomeryo bari bonsto batokubwaterana kwene kyawe kera asenchera ere nkirano barabni gonko bakirangambia muno nyora nabakwendera otonyora sensemere ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube ni gora tonyora wetra Ndizi TV News ase website ya itoni gora tobwatu wetra www.ndizitv.or.ke naboigo nabogo tweet wetra @ndizitv news ere otogendrego kumanya naboigo gogosemia amange kukuganiria oburigere borobia naboigo obutukobora boterero retariane Everline Osero orito kwatira nere kwene kya wikira sensemo yimanyerero nigakoro kwa Joshua Auta nere Abigail Nyanchama kwene kya una chibichanerio gicha wikira senchira ya bene. Yabu television ya Ndizi TV vono na bukura yubunchulia bwao ase television ya Ndizi TV chinga kichindi chonsi elio wikere abaligeri ya kurochi county sana na ibire echuchira sorogo nkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya Isato isano nemo ibire Isato isano na Isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira senyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Ndizi TV ubwenso bw'umugusi nigo